Ener Malakenyam kana jala konti lianka roi ni kanu online TV channel kun yal posya ka ye bose jawaban lingwa same ngum dwal so Sudanese politician ka jamo ke Dr. Riek Machar tenya janda ban linka janlerame gorno jin bija nywa ka nasin ko ken ko de latiti de kan chamala shu gosnitin gor kon ken ode ko utin tino nene ngum dwal ke politician so Sudan ka jamo ke Dr. Riek Machar. Why does every politician in South Sudan fear one man, Dr. Riek Machar? It is not just politics, it is power, truth, and the voice of the people they can silent. Mandwal kaniting one politician at a week South Sudan oken. Dr. Riek Machar ngat kaje eneke ngat kaje jiwi South Sudan ko jan la toga lade Ramadan ngaske neme jaganit kontela politician ko bikadwal ka Dr. Riek Machar. Ajan mugor kan no de kan Dr. Riek Machar de kan joke de kan wojre week South Sudan. Dr. Riek Machar is not just a political leader, he is a symbol of resistance. Dr. Riek Machar pointed wajan shujen politician ke siasin generam kel mangat ke kim na ke Washington County lade shang she politician ba ngoda ba de jalos ke de ja Compton County dongder la re wika South Sudan. Dr. Machar jan la raja ka kwi shang madana latke shang jaga dan latke ni kontin tre wika South Sudan cha raja ka kwi nwer karodian la raja ka kwi jan raja ka kwi ten raja ka kwi ji ko tore raja ka kwi ne dial ko jan no ne dial jan menyer ka ja ko mi chariet cha jala la jan thoka la jan no ka ne tungwan. They speak for the marginalized, especially the Nuer, the Dinka people, and they challenge the system that has failed South Sudan for years. Jen la Ramadan chimijegla la ja nyu de la ja yugo no mo mijja ka kuja mo woiro du tin ne me nyer ka je ka Dr. Machar ke jena dana dol na ka je. Other politicians fear him because he exposed corruption, tribal politics, and dictatorship. They fear him because he danced about down. Ne tu ngwan dol kan ka je dol kan ka Dr. Machar ko jen la ram chimijegla ram chi corrupt ki ram nyu chiang mi chodo lut chiang renga chiang posha ki chiang mede South Sudan de je dak jen cha dwala ko la ka la darar. They fear him because he danced about down. Dwal na ka je ko jen cha nyure nyam du ko be jilang men je dana ledi and most of all they fear his connection to the people. Dwal na ka je ko jen wati ka connection to one ke te ka mare ka ne to one we mon a menere wika South Sudan. He has supporter across the country. His ideas are strong, his courage is unchecked. Riek Machar te ne to one ngas ka je wika South Sudan ke le te chung kel ka je te la ram loge wacher ka dial no ka ke enemy chala la ja no ka ko jen te ka rwani te bom la rwani no ka ram la bonro de re gore ki ramela na de shap ke riet ki la jirien mi chabola de run la riet go la kala de ko baje kulanga ka to la ka lesle ke lode kamen chala. If the people stand with Riek Machar, no amount of fear or prison can stop the truth. This is why they fear him and why we must stay awake. Man dwal na ka je ke Dr. Machar o jen pointe a chang chaje yen chedie chaje kul yan ka de chaje yen ka South Africa chaje yen ka Sudan chaje yere wi ka juba entamate re wi ka juba ka dwer me kanala ne to ngwandwal ken ke je ne ka chang e dana yan ke je ka shang jan dang re bakal ka pai dik ron kin dang ro jan dang re wi di South Sudan ken long tel mal mi benten go gor ke je no Dr. Machar be dil barar re gwada dana chaje yan tin ko je Ramadan len ka jode ji South Sudan me dan da gu je no dong me chaje yen me yan ka South Africa cha gu je no jen me chaje yen dong de mal der ben me chaje yen ka Sudan cha gu je no dong de mal der ben du no se ken tel mal ante me chaje no me yan ka je re wech ka juba kir ma yadi dong go mal ben dai tel mal ante me murai kon ga kuide me Dr. Machar dol na ka je ko jen ramte ka shut mangaike ka jen te ka jo manoke kala nyin ga dial kone la ka leselet ne tin nyer ka je ka ne tin kontin gu ka jen go Dr. Machar pena ka tin ko tin kone de kan kala chit ko dong de kan kwal ka yo de kan kwak South Sudan de kan ka cham resource de kan ka la de jek nanaje kuma kir ma yadi ke point kir ma yadi ko le te grun dang de re wi ka juba a kwer ka tela mal menanke tela development tela shang shop ka chana chega per anyok jen point the user nepotism and point the kir ma yadi la de na watke tin te ga je kel ka la de re kweramo ke ka la mo je lado na mo de ra mo gwa na mo na mo shang mi shoda lut ka ti chi Dr. Machar che ka le Dr. Machar mi chi wuling spinne ka ke wan ga te kon la de o de na de ka ta ma na me luka je na me sha je no luka Dr. Machar no ngum la mat la ja lar ngum gor je no de South Sudan de je gero bala democracy country luka je no mo wati dial kilon ke li wati ke kir ma yadi bana kula kwal rundi chup ko wero ke wel diop de South Sudan te re ko South Sudan kwal ka yoga dial ka rundi alati nene je longa dane la de la na juga no yen kum mo do dien mo te wi do dien
chen che gwan wo be ni interfere with dodien chit ke ji Uganda be kare wi ke Juba ko be ke Juba be yar kan wo be kan kwa tin kontre wi ke South Sudan be kan ka cham chit ke liet chit ke gole la mineral tin kon je ke pin dial tin nanga ke kan witen dial content tie ke South Sudan ne me logo je ka nga logo je ka Dr. Machar dwal ke men ji Uganda ku kan no mi chi Dr. Machar chala kore wi ke South Sudan de ga telwang tel me de kan cham jen menen yen men tame yan ke je yi wer ku guta Museveni kene kirma yadi o dwal na tindo ne ne ngum dwal na at ke je ngum dwal ne ko la politician ke Dr. Machar ke je why does every politician in South Sudan including Uganda fear one man Dr. Machar ne me shi ku politika ke shi ku siyasa ka ne me latuka mlar tong ni shang la ja nyer ke ne tin konta tin cha tok cha je no ko de ken ling those who are not ready to hear the truth be ken ne tin content be your enemy ne de kon cha bu no ba jor ba je ling gurge jeno Dr. Machar de je del ba de janna ke daro dore daro be den winemi de we de chu lo yar cha gwaye waramen nok do ram nok na ram le na ke wala tok la jala de Dr. Machar shi o jen gor jeno de South Sudan de jeke gujeno South Sudan de je reform de kuma de gwa kuma cha je de yar cha je de chamnial kuma de jaka yakam gwa ne me nyer je ka Dr. Machar ne ko de la politician nuore politician jan politician ten politician Equatoria ne dial ti gan dia local madana lat ke Dr. Machar jen menen yene Dr. Machar kurun diality ala jen jaram dan la to ko kor mi cha to kor boroda bar ko ngoda bayrun bay nyok mishal ke je ko be wuj be jari alaka ko mi cha jere wuci wuci te kamal gwada dana jen lebe tokde cha jam no politician ko la ka ladra ke jekten kon lat kare wuj no mo cha gor enetin kon la politician ten cham ko ngwane ten cha gor no de South Sudan der won yam ke der te garyang ke de gara ten kon shuch de ga te kon mi jeken ne me cha jen no ne kon la politician South Sudan ko kuje mo dwal na ke Dr. Machar ka tok ko jen la tok la ja lade logo corruption logo tribalism logo ne to content la nepotism la kanale ne kon mo ken wat ken kala tidial ti shaka gor Dr. Machar jen go jalat keje ajena dan shanen medan che goro no de sidle nan ramshel win mi judit me da city jen der te kam jane kan nuwer ke ji ko tore akado dialen ko ken der South Sudan kelu chi jen goje chal ke Juba me tiga ke kum Uganda me changte kur mi to ngana tama kam Uganda kana South Sudan de je ke Juba ka chankel karwade idea de chwaje lo ke idea mo che jere alaka shajen building to go to kula latin la wi kelu che jeret ko de na de ka jallor de na de ka lede lor de wi dara go win mi kur mi telle nyo de ne de aldo ga chulet na go na mo chwaje be look waye charnga a charun war mi chal ke Dr. Machar chal ga rik Machar no jen bum wide ko lada ka to karing Machar tele tet kati jegdi al kon lat ke kuma South Sudan ke jen pan che de sheng bang tel power da yik te kalwang chirkemen te ke dich gorje da te ke de ke te ke de chi jala kor tu ko la ma ka ne je chirme shanen gwade dan ma ka je kum Uganda ma ka je RSF chumena tema la gwade kon te ke la ka ma ka jeno ke jeni tere we ke Juba karwade a chaje yen antama che te ka pai ke nus woni ka pai rewde re ti jen ke Juba jen miti ko ru dan wona ne Dr. Machar ngum dwal ne dial ke je politician ne dwal na ka je ko la tok la jala dara ya te kamal ban yo je ngum do dien bye bye